Hello guys, please watch my video and don't forget to click the notification bell to subscribe. Ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano, ti amuda nanamay ti biag mo, di dalaan mo adumet a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho, iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam tay balon mo, no di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamet dulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho, intun bumakasyon ka Apo Hawaiano, isaltek munto, umaala, umadayakan ko, kastula agayos, nga ukbog di painom mo, di dalaan mo, nagbuutang ka iti bangko, intun bumakasyon ka Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario, intun agsubli ka iti Hawaii kayem ko, ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, at trabaho tapnon at damet tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, agkalbon iti kata trabaho. Parbaw no agriin, apa nagugot iti kamote, mangisaang sa agiwayway itinuangan. Nagagit ni Uncle Bertie, nataripato itpidingwe, pagulida na nasken ang tulaten. Awan ganyan at bandong, inaldawlat na asumalong, uray maka sinit pa itipudon. Nakaragkad lang ta, uray at dasang upanit na, agpastor nuang itipan na kainanana. Basta ni Uncle Bertie, sa lasumangpet no ti maleme, sa di kayat na rumang ay panagbiagin. Dunal pas tirara epe, apa nagbiro panggedanen, alat tiro, tadandanin pa na
gaapiten. Ngem apay tanalitan, taabagam nalpay, hindi na amuam, di presyo, hindi bagay. Di Uncle Berting, di pa'y umisim, na panpagkat di nagiinumin. Ngem kuna na sumulit ang next grabe. Sumarunuang pa nagtatalo, raep ket say kakit kimaton, doble pa'y di presyo, di abono. Awat pa'y ket na numregasyon, de gasolina, itipada no, di Uncle Berting nang isalda taltalon. Dinansa ang masakan, na di makeren iti pamilya, na di baro nang agpas-pasakit ng asawan. Nagragsak di pagkasar na, balse dito'y balse dita, ngem nalagunan tay may sanga hektarya. Kasta ni Uncle Berting, sala sumamit no di malemen, anya narigat di malarumang ayen. Ada na pukong ni Uncle Berting, isupay yan nagpapagates, alat tiro madlawalo magayen. Ada may sa amalen, nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agkakape nakamuleng-leng. Awanen iti matalon, inaamin ang nalagon, awan pa'y ket-ken kwa namang karipaton. Parbangon no agriin, na panagugon iti kamote, hindi sumangpet si malibugan ni Uncle Berting. Lagi ti anak na, agraman apugo na, nagraranada na panbibisita. Dagkel nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagagen, imaladaken ko na. Adan inhenyero, doktor ken ang pugada, ni Uncle Berting, anyang nataobrana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malemen, hindain nan anak na ang pasiyari. Nalagunan ti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyon initi balay na. Sika nga'y karuba, ang mamungkat isuna, ni Uncle Berting tatangday isuna. Aramin inati amin, kadatay nga anak na, ang subalit ay kumamit kenkwana. Ang subalit ay kumamit kenkwana. Naraniya abulan, sikat mangipaniknik, ikari karimi anapasne. Lambis tiyag lawlaw, isut mang pasikit, nabukel nga ayat, napnut isang kit. Di bulan anabilig, sikat mang pangeg, di batin patinggi anapasne. Iyarig mit rane agnuhuri agkupas adukno, nagsilaw ti patik, nga di agmudu. Oras man ti dumteng tapnoin karak-rakit, ti bilig ti ayat nga tartari patweng. Panubok nga adu di kabailan ng bain, natikir kinapudno na usara gabi.
Ranyag abulan sikat mangipanek-nek ikari-karimi anapasne labis tiaglawlaw isut mang pasikit nabukel nga ayan napno ti sangwit di bulan anabilig sikat mang pangeg di batin patekni anapasne yarik kita niyag mo diyag kupas adungo nagsilaw ti patek gadi agmudu oras man ti dumdeng tatno itarang raket ti bilig ni ayat nga tartari patuin panubok nga adu di kabayan at nagbabain natibker kinakudno na usara dami natibker kinakudno na usara dami Agawid akiti Pilipinas inakagbirog iti asawat nagrigaten ti baro abaak nagaduman pa'y ngarag ti kwartak jak kayat tay agat sinuso wenno tay day siya mang lukloko balasang away ti kay kayat ko uray man napugot no nadungo adtoy ti ayat ti balikbayan na anos na pudnuken manakman nudulian man awan ti problema agpaway kan tupay kunaman agaplikaren dagiti mayat mabalin at tauray nalaad basta man napudno nga agayat katakunay na ititong palbyag jak kayat tay agat sinuso wenno tay day siya mang lukloko